okushaba kwa mataja hari Central Church of Uganda muri Ntinda Kampala kutebekanisiibwa abaikiriza ba Western Diocese. Bishop Johnson Twinomujuni ahabwire abaikiriza obuteehimbisa na nibyo bwige batungire. Ruhangana za kongera sente. Kwara chikore bihambo. Remain humble. Mukamana za kuhereza Agedirisa. Kwara chikore. Remain humble. Bishop the late Festo Chivenye. Akawa yatemte sana hano. Nowe n'abantu muri hamwe. Akaraja mu kishana no kuzo munyinyi. Especially helicopter. Rayata wazo munyinyi no jera muhansi. We n'abandi atirere Chamuka. Ogumarora abantu baba bache. Ushaka utanga kurebasha Obusisi. Amansenaje sterera agegareza abantu achiwe umuregerezi witwa Easter Thanksgiving service hit nka Diocese of Western Kabale Fellowship okubaniwe neky'omuhendo and we can never take your presence for granted. Aha mukoro ogu habireho na no kurundana sente ezo konzera mu rumogo kombeka cathedral eyabwera nyanjeri yo nekorwa kandi chairman asimira abaikiriza okuhagira enteekateeka na miliyoni nkaga anengeri yatukura yobusinge tuhereza background Yesu yaruza reftingire na symbolism yobusinge kandi no kureta ko obusinge obu omwihangenge tugenda kumusima munonga no kumana tujuka itwe abana bukuzarwa mu diocese ya Western Kore korra hari ukaka kumana ija na tushavira erizwa ya bigo mutano abukuba twatunga n'abantu bashabaje ikikumesha abantu dini no mugasho kigambo cy'ikitumuza kandi yatukambira kigambo cya community umuntu muhereza umuntu mukora ko kona atakayetungura hiburu. Omukoro ogu gwishikirweho n'abamemba ba parliament abaronzerwa basya abasimire bishop okubeta irizo twashemerwa munonga kushoma na bishop kuija kuturisa nkenta amaze kandi akatuhereza ibigambo by'obwenje akatuhabura okushemeye kutwaza twasemarahanga habwa bishop kubasa kuteka omumoyo gwa Easter kandi no kutugurira ekigambo ekyabani kihumurize emitima y'abengi kandi yatugambira hawo kugira ngo Yesu niwe mukama w'obusinge ningashi Prince of Peace kandi turebere ngo obwiro bwingi abantu tufire ninga twabura kahambere tweshemere pikaho ahabo kubura obusinge. Buri mwaka abaikiriza kuragwa muri Western Kore omuri Kampala jinja hamwe na Entebbe nibagiraho kushaba nkoku aha Easter hamwe na Christmas. Makuru agagasha kwa Abraham Muganzi.